Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-baraya. Intinya Abah menuju ngarakit wayang sebar pesanan Bapak Yes di Cimahi. Ayo baraya wayang. Ayo dilajeng baraya. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Saya baraya kami badai lihat benar asur tapi anu ngilotnya barayanya harus lihat
Tuh raya ya. Peminjangan raya. Kak Bapak Yes sareng Kak Jaka ya wayang Semarna parantos 90% akan ajakannya. Insya Allah ini spontan di kitun ajak ya ke Pak Yes kantun sinjak. Insya Allah ini spontan di kitun. Nah itu pengitan baraya rakitan wayang Semar cekap beneran duit tadi baraya-baraya abah anu aya wae di mana macok apa sareng aku lagi diajar di mana wae. Semangat teras ka baraya-baraya abah anu juga lalajar sareng baraya-baraya abah anu merjogikeun tanah hasil karya abah kartun wae di Payun di FB aya di BG aya. Nah itu penonton baraya ke abah sampai tutup balawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.